Kebanjaya ke Real Madrid menta kemit hak jinlekai hak La Liga Persia ke Espanyol. Bat ke jinlekai menta kemit jong ke Real Madrid kadai klaim ke jing don lang jong Kylian Mbappe. Kabadai ke jinlekai habar nalaying jong ke Real Madrid. Bat lada ke Real Madrid menta kemit kan mat no ke jing syarem hak mat ke Espanyol. Kumta ke Barcelona kan sedeno ke ladu hak La Liga. Namar ke Barcelona mentah kelah tam haduk kat sapon ya ke Real Madrid. Namar lada ke Real Madrid kan mat no ke jing syarem mentah kemit warla ke job baru sausin nilekai ke badangsa rekam la syu ban be lane ban kot ya ke poin ke pelayo da ke Barcelona. Henry lada kan job mentah kemit kata kemut ke Real Madrid lada kan job saja sausin nilekai badangsa kan kur kat san poin na kini kisan sin yelekai. Kadba ke Barcelona ru kadang sa sausin yelekai. Kumta kalong ke bae na kamta ke Real Madrid pakat kini ya ke poin jeng ke Barcelona menta kayom hakala Liga. Hakaba ke jing snubok kadai kamtam ya ke Real Madrid menta kayom hakaba ke ayom kan sakut klaim na yokur trofi. Kadba haba paipat sya ke jing lekai na kamta ke Al Nassr haka Saudi Pro League menta ke Al Nassr kadon kampan job stang kumno arsin na kisausin nilekai kibadangsa. Hakaba menta kemit ke Al Nassr kan sekun Persia ya ke Al Qadisiyah. Kumta ke linti jong jingkermen jong ke klub Al Nassr ke deru nadu menta kemit hak jilekai Persia ke Al Qadisiyah. Ladakan job menta kemit Persia ke Al Qadisiyah kumta kadon kam setang kawai ke jilekai ke ban sejob hak ni ke jilekai ke bandangsa. Kadbah ke khat artarik kan sekun Persia ya ke klub Al Hilal. Kumta ke Al Nassr kadon ya ke jingkermen ban kur trofi menta ke ayam ke Saudi Pro League. Namar na kisah sausin nilekai tang asin kadon kampan job pakan deno kum kata ke ladu hak Saudi Pro League. Na kamta jong tu kipalok ke page football lembab Epic Sport ngan sebu ikaling po comment section jong kane ke video ku blessibot.